uhlangela abantu vela abangezwani ukuthi sihlale umcimbi la emabhaga cela bafise umoya kanti kwethu nabasemzini befise umoya kodwa lobo umsizo obenzakalayo ufuze umnika somcimbi umsizo Mafowethu okubalulekile konke akangabikhona umuntu olayo ozofeza iy'nhloso zakhe kepha sibe la ukuzobonga nokujabulela uthando labantu ababili abashadayo. Sithi yikhalo wethu uyaxolisa ngabathenga bakwenza bebengazi ukuthi lapha phambili kuhleli inkosi